bwega sana kaire muridhire wa Meru TV ogorobonge bo thongi bo katha burato ina mbere kwa togecha mana ya kaire kirendero chetu na kirigira ati makore kunda watindano tindete bwega omenyeri ni bamwene Nyamurungu kawethire bambitane famina zwa Kimathi mwananire wetu wa Mathithi ogorobwe mundene Jacqueline Makena na chetu tugachemberia kagitani aka tuamberie na chia Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi arethire twakina mbere kwa kariria mantu mwanya makoneni na ndeguru yetu ya Kenya na munongo atuno ya ndeguru ya Kenya na ndeguru chia Kiome arethire twakinyaka gitani wako akirena ara mujini wa Nairobi akithina mbere kwa gitariri bura thirikari ethire twekirutanire gutigira ati kamiti ndugamirirwo na mianka IEBC ikoina mbere kwegwa ekigikawa kagitani katuthengeretie ithurano bia mwanka 2027 na muwanja. Akiaria Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nethiritwe kinambere kwiwa gitariria mantu kathumba mara thirikari nene yethiritwe kinambere kwiwa kibangabanganagia muno nkuru kinethiritwe kinambere kwiwa kiaragiria mantu mwanya mara nthiguru ya Kenya yethiritwe kinambere kwigwa gicugurika kinya nthiguru cia kigeni muno akiariria mantu maga nthiguru yetu ya Kenya. Mudavadi nethiritwe gitariria na kuga thirikari ni kwibangabangania gutigira ati kamiti ndugamirirwo na mianka IEBC ni kuinambere kwigwa ikithondekawa kengo gutigira ati ithurano bia mwanka 2027 bikoinambere kwa bikithithikaga na njira ira yagirite. Kenyans being what they are, it becomes an Oliver Twist kind of situation. I've got it, but I still want more. So all I want to tell you is that we are on track. There'll be people still saying that we are not getting a fair deal or this should not happen. But rest assured, and some may even want to go to court again. And we need to know some of these could be genuine concerns, but equally, we must also appreciate that there are those who would always want to create an obstacle to delay a process. This process we can't afford to delay it again as Kenyans, and we would like your understanding on this so that when you see the debates in the media, when you see people talking about it, I think what is important is let us keep our eye on the ball, let us have the IEBC constituted, let the IEBC now start its preparatory work for the 2027 elections so that we are not caught on the wrong foot. So as you listen to them, please bear in mind that it is our resolve that the IEBC is constituted and it's put in place to prepare the country for proper democratic processes. We in Kenya have always had our elections in the cycle that it's supposed to be, every 5 years, without fail, since we got independence. And we have no reason to set ourselves up for failure in 2027. Nkoroki Musalia nethiritwe kinambere kwiwa kariria mantu makonenie ngwatano ya EAC na SADC mantu makonenie nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Sudan na kinya mantu makonenie na Haiti. As you are all aware, there's been the conversation that has merged the process. The EAC SADC process is now unified. This process has been briefed also to the AU. In the briefing in Addis, it was also done in the presence of the Secretary General of the United Nations. We lost 2 of our personnel to the violence in Haiti. It's most unfortunate, but we are still committed, working within the framework of the UN resolutions
to continue with this support. Of course, the term of the mission should end in September this year. They're taking certain activities, and we as Kenya sent a special envoy, the Right Honorable Raila Odinga. He was accepted there, but he was not allowed to see Riek Machar, to maybe hear a version from his end. We were destined as Ministers of Foreign Affairs earlier to also go there to have a conversation as IGAD. Ibwega nuntu bwa riboti eno na njira enkinyanire kuna tukirekana riboti eno ende tuthi riboti ya kiabara bidhaa bathatu ba NPL bethe tubakinambere kwa bakiura wotu obwa gukira imunde riboti era mwandiki wetu wa Ndeto Muke wa Nkonja ethiritwe akithingatira. Tumekuja hapa kufuatilia ile visanga ambayo ilifanyika jana. Ni karikane antuku yeroro riraritiete NPR bathatu boroi hamwe na bunduki ciose mbawita ni kwithukirania mbabandithi Teresa Rwanda Romea na araindi anene baukaria bakinyite ntere ibatongoretu ni Steve Olo ura ni komanda wa polisi na nakuyirite karikari ambabarai barombere kwithukira antu betu barai ng'ombe na nyuma antu bara betu kweria kutethia mathina yara turethe tukiona mathina ya antu ukua baraba NPR. Na wakati hiyo walichukua ng'ombe 87 na wakachukua mbuzi 23 na ngamia na kondoo 7. Specialized units pamoja na NPR wetu wa hii area walifuatana nawa na between hiyo wakati wakapatana na vita ikatokea. Kwa bahati mbaya wakapata NPR wetu watatu wakapoteza maisha yao na wakachukua bunduki 3 na risasi 180. Zile ng'ombe ambazo tulirudisha jana ambaye ni 87 tuliweza kurudishia wakulima, wala it was identified fully by the owners na tukarudisha. So tayari turudisha jana. Tunaamini ya kwamba ukweli utapatikana na bunduki tutarudisha. Hiyo ndio ile haki tuko naye. Na zaidi yao tena tumeshasema tutaweka kitengo ya askari upande gani ndio tusaidiane zaidi ya hiyo. Untu akaribaba wete no betite na mbere na kwithukirwo ni maitha okaita na kwithira besunu andithi cio na kinya korwangirwa ntubo indi bakirombo operation kuthithika ntereiji mantu yaithegete iri yetu kiumia gihi sana eoro yatwigirite wasi amani nkorone antu betu boroa batina atia antu baibombite kuya eneo etu kila wakati mea antu ameagele bakisitete bakorwa antu betu bakuthira na bakioya bunduki na thirikari nio kireni thirikari nio nietwere bunduki na lagu antu bara betu baigua bakoya bunduki oire thirikari stiro na thirikari nio itekojukia atua ya bunduki ira yo na bunduki ira yo etege yo tu uraringe stiro wetu rubati mondo kwetu ni mutanosi wende muno uni no munuge uni na kinyugonge no njirani bakutu na batu ba ututura korwe tura ri utere tusukulikana ni thirikari barasi ntukwera mantu akarikire na ntuko kuthika muntu utere ntuko ngitwetera nteto onto yu mumbunge ni babati gukira baka kuromba operation nangabana ba kuromba operation yeke ya ukumera antu ya tonya rantu bau antu betu bakari ono antu batena tia na misinge teto yangu na thirikari neto yokire njukumu na thimo ciana beto barorero kareoro ni kuringwa na yeta na kithakene baketha bana wendi bobwea iba turaki thimo yu na te gutweka mbaba turandra ba utuia bati watu no mabanenganirwa
ni ate anene batije kinyane baba ko nene beto izire ba kumnya tro ya ne ba izie no ndu wali ba ba to ate mambo moto bwende ndene na wati no twango mbiri yete kana no ndu ba ndoro yete kana burugizi yete ni ate to no nyamwe ikoriana akoro bani ke badia ataki tona ndu ba kijanto ba to onekana lakini kwa tuka imero ko bantu mraba wa ng'ombe ikanywe mwene bati kurona ng'ombe ithano nisi athiata no nacio lakini re no kweto omuntu watoka kaikare no ko watoka ndo ndene wono ndo batonekana retu kwa remanto operation the implementer now ne CS Murkomen the current CS wambi wa interior no kethroa no ina jukumu yo tutethia ku implement utubu na ndaromba CS interior Kipchumba Murkomen antubeto bagendelea okuringi thine kuonekana na eku escalate na ekunenea tukathira na twina thirikari niyo yatua na yo yature atethia antubeto ikiambira sin operation na kinya NPR baraba thirito baikwa bone compensation. Nikiripoti na Meru TV kuma Megembe North Mbita Mukiri Onkonja Bwega mukiri wa Nkonja nontobori botinu na njira inkinyani tukithi na mbere na ndero cietu na kunyuma ya bamwe bakari kumanara ntere Chiankobo muthenya wegoro kuina mbere kwa bakiariria mantu makonene na municipality ya tauni eno ya Nkobo ende bange ibethe tubakina mbere kwa bakebu magiria na kwego bakiaragiria yontweki bakiregana na barariti muthenya wegoro Jeff wagituma no wotu bangirete riboti eno. Nyuma ya gikundi kia biashara kuthithia muchemanio muthenya jwegoro na kuga bo ni betikirite municipality jwa Nkobo na ndi muthenya jwa narua gikundi kia Kariba Taita Bongwa baraba guchita Taita original ni baumirite na kumeneria bunene gikundi kiu kia biashara na kinyankuruki gutejaniria muchemanio barathithitie muthenya jwa igoro muchemanio jura jureki igoro libambangi imuchemanio irigo muchemanio jwa Ngirabas muchemanio jwa Kateos na turenda kuga bau te antu beto bataita no kageta muntu weja kugania Taita tafadhali Taita tega ukene Taita ni moja na viongozi wa Taita ndio hawa wako hapa na turenda gutangaza na arua rio wale rongi kiama gya Taita nakyo kira reo iturathiririe kwa kageta muntu wambambo bitia kamatete mafairo akiuga atumine antu bataita gote muntu batyo tutumete right now tuenda weekend grievances tieto tugaikagia twinde tweke amakekere aja bara bange bokona bene uba tugute umpempe bara bendete mantu ja waya nara kuna wamba ini bachoka bageta bagitida na rito ra murungu kansene murungu akame akabathithia turwa group yo ndera trimene igoro ira ni interest ciayo bena cio number 1 Wate ndo bararagia goro TV-ini bari bo makatero bara bangira bete miunda ya Taita nuwa ke eka 43 after town ye eko bangwa kwena eka 43 cia tigare na kigumone kwena mera na ya Kenya Saba kwetera na ya hospital dispensary ya Catholic ya GK kwetera na polytechnic nkuruki ni bamenerete gikundi kiu bunene na kuga yu ni njumeira ciithirite kinya kijuke miunda ya mwingi na kuga mantu jonthe bararirie kabethirite bagikamira nthi ko interest cia antu baria ibokari miunda ya bangira bete na miunda yu ni yakirwe na twacoka tworia tukora bena baruga na tukoria Taita ni kuga tafadhali miunda yu yethingatirwe na kuombeka tugeta court soon Taita yongo egeta court soon tuthingate mantu ya miundere toniambike gotho tukonike gotho Mombasa na Nairobi na ikyo tukuga batyo municipality jura reti na njira ya rungu tafadhali iturajuragire ni ara kinya borite Daktari Shandrak Mwiti mujumbe akethira gitaniria ngugi na gikundi kiu niontu gikundi kiu gakithirite gikimwira nteto cia urongo neikia tuntu kwira Shandrak Mwiti akara kweberio tongeria bu mbere yetu tutomba tongerwa ni antu bangira bete miunda yetu na miunda ya town ya Nkobo kayuchia nenkaniri ne Kariba Taita bajojo beto baba beto ibagiture percentage ya dhidi percentage ka tiria chi dhidi tu Nkobo kwa ito koria mheshimiwa Daktari Shandrak Mwiti utongeria bubu ndikatero yonde mutongereti ya mbere na ikia tumi Kariba Taita be na maruru na bathuri nwe igweka utongeria bubu mbere na bebeberia
taita gacokanira na ekagwatana na ekamwigua uria akwaria. Bakirikiria ni bakuria Reverend Mutumanto Ithinkia na Speaker Ayubu Bundi kuthithia mucemanio ntereche kieni gia Shaba mucejo munene jwa Nkubu nethira agita taita bonthe ethira akibaritana manto ja municipality nikenda kinya bakethira bagitikaniria na municipality jukethira jukijaja mucejo wa Nkubu. Turenda municipality turajwariritwe ni Mutumanto Ithinkia ngabana na Speaker Ayubu Bundi. Tugetwa twinthe tibate tukagithibwa bukagita bwitini munene wetu ngavana akeja agatuma antu babe eje atwitana twite kwaria mantu jo kurukia municipality twitano imbieto municipality na imbina ambijo kareta no tethio twata savane ilo tugetikirio kurukia turi amwe ndaromba na kwinyia Mutumanto Ithinkia wena Speaker wetu Ayubu Bundi bukarendio uria buraugire tuthikanire tweberie gatele ije iri aja isi itoma Nkubu ethirete na municipality no ntu bakorega kuthikanira beta ene miunda baria one on one ene miunda ene town ene ithaka baugore bakwenda. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibwega nabo mandagitari bametho kuma kaunti 11 ibethiritwo bakitimana na ara cibitari nene ya Chuka kengo kuinambere kwa bakiraithira na kuthoma muno mantu makoneni na utirita murimo wa metho ura wethiritwo gitwika mpanga ene. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nowe guturikithia riboti ino. Gukurukira wirembega ya kuthinja metho amwe na kurigita barabara na murimo wa njereri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wirera yegitwe kiruto Friend Olos Foundation through Australia ni bagwatanirite na thirikari ya kaunti indi mandagitari kuma kaunti 11 gugu Kenya ibakinyite ndeni ya cibitari nene ya Chuka kuthoma bura gikundi giki kigito gikiruta wira eno embega. World Health Organization standards ni kuonania Tharaka Nithi County niruthite wega na gukira kibango kiria World Health Organization ikirite kiri 80% kana gati ya antu igana rimwe mathinjwa metho antu 80 methagirwa matina thina na ririku mathinjwa koguo tu ni tuthie twana twabubia na twakeruka nchano inu cia cikiritwe ni mugongo wa nthi uria chuthagiriria metho mathinjwa. Waziri wa ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Gicui Nthuraku akiuga wira eno mbega nio itimite mandagitari baba kuma kaunti 11 batumwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthoma. Standard inu ni tukarukite na tumukuona tukinenkerwa gitio kinene ogu kia kaunti inye ikauga igacha kuthomera Chuka County Referral Hospital nuntu ona machini iria twithaga twinayo ya kuthinja metho nithagirwo iri machini yegulu muno ni maruthite ni mathinjite antu metho 2,000 na 800 no munthi ni kumenya ni makerukitwa na 3,000 na mau mothe mathinjirwe gutiri itho ria thuka mathinjwa. Noe Dr. Michael Gichangi kuma ministry ya health kiri thirikari nene acokeretie Friend Olos Foundation nkatho inene nontu bakugwatira urigitani bwa metho anene aga Kenya. I first want to thank Friend Olos Foundation for the great support they have always given to Kenya eye health system. We have a national eye health strategic plan which is coming to an end this year. After 5 years, Friend Olos has been a good partner in ensuring that we implement the items that we had planned. Agitani wagaku akiuga thirikari nene kathi na mbere kugwatira urigitani bwa metho kiri kaunti mwanya mwanya guku Kenya. Coming from the national government, we will continue to support Tharaka Nithi County and will continue to support all the other counties in this spirit of continuous quality improvement. Kiripotera Meru TV kuma cibitari nene ya Chuka mbita Murimi wa Mbogo.
Bwega murimi wa mbono ntubari botienu na bo biashara na radho koni mekindori bedhire tubakina mbere kwa bakethetane goteaneo ni MCA wago na arabedhire tubakiugi batige tonyuma kire mirandi yothi na mbere. Adams Muturu wa Thirinja na wana ripoti eno. Baani ya biashara na rutungo thoko na Mikindori bara bachumirete na muthuro na kuina ndombo cha kuthumbia MC wa Mikindori Julius Mireti Kaimbo wala kuana ambirite kwithira hukume siasa kire thoko era kwa nterei ba kimuromba kumba kwithira kire kwa hukume rango ya mubunge wa Shombo Getiganisti Mporo Abori wala bawete nombete kwithira kibacho era thoko e chiringi milioni 320 tutekwenda batu kwithira turi andu bara baro ya maendeleo ya bwethwa Mporo areta thoko au ne bwethwe na aberuora karabati Mporo ambiria gutheta akiwa barabara itebwethetwe na ekire lami nawe itawe yo twenjire mbwa na gindugira twina kyo ya kariba Mikindori kana kariba market ya Mikindori thaito igua muchamanio yure yo kuritanto barabara eno turenda twire batu twikuruire cindigira twikwamba kuthirira nao urenda thai renge tuthira ogora gathire turekanina siacha itaire twendane nikenda tumba kurutangwe ni mutu wa gute mtu tenda kumtetonguru kwawe kunende oke yakuana bako bana batena mwaka baku bana mwato ni bipotiti ya ewe torana kubukubu wewe muchezo rekania muchezo na batu buru kombora ete nyumba teo ikire mwaka ningo mwesiwa oza ino ntozo na muchama nuyo kubwani boro turita barabara ene ivira wena muchama nuyo kurura ndure nenji kabara karabati cha Mikindori rokona Jumamosi loro kero wa eka muntu wa ijaza nanto ukidra kabros ukidra ndure nenji nya kaisa sawa ukidra ndure nenji nya kaisa sawa uteo wa eta uwe dhai kuro ara thoko ora kabros wanjie kurora maendeleo na tukiendana katwatora mthenene mwankare tukiwa thoko ete kubithwa thai mheshimiwa Mporo aturetere mawaya wa thoko irio ndro yauka weka imbo weka na Mporo wa Bori na tuweka anya na nkiwa babu bwena nyumba kabo kawatanira na twatanire kunzene kenda tonera na bya kurea ndiri wa Mporo wa Bori na weka na ndo mutongorio maendeleo orware karare na contractor urayete saitina Mikindori au wa contractor akauma ndakana araome contractor ndakatia to yoko Mikindori areko sasa sawa ibo kuererwa ngowe ibo kwanda contractor abo angowe au matunda Mporo wa Bori moringere Nkorokia biashara baibethirite bakimenera bonene Julius Mireti Kaimbo ora kwendekethia bomba kwitha kuma barabara na araba kumba kwitha bakenderia akendekethia bomba kwitha baikwa kire kiwanja kia DCC kana bomba kwitha baikwa kwenderia kire skuru ya TTI ontubura kariba na biashara boite batumba kwithira bakebela barabara na arabare bakiromba Kaimbo kureka kumba kwitha ukumira mantu ya thoko a biashara na kariba Mikindori nyaba atu tuendete mbia kalo ipo tuendete mbia na MCA oro ayeta kundianto afandri muntu ayeto kaburiere aite mayo ya bari ya tano etere bairante bachoke to yo kia moria ende oni majini mbele ndemo vazi wa Kaimbo imbora omote ndio darumanta to muchani ne yo enduante ibareti mayo oro bochama ni omne wabiteka na rena mbia ne yaba mabare ori bairomere enduwe wera baba tena bana endo zo ya nyato kore atokora mheshimiwa kintu kinko ndo kansu kambere batu to teta maandamano no kitu kwanda thoko to bidwa Kenya ento kya bidha to kinko ndo mwana nakyo ni ate batu akariwa Mikindori to kono anindwa na tote kwenda ndwa ne makate uma titarango ya rakaos brabio ndiaria bikuate Kaimbo ayetia biashara Mikindori yo baba ulitango thoko na yeto choa afa karange aro kari restaurant yekie kana pio aria Nairobi na ari mutonga lewu atiete biashara ya Mikindori abure to ni muya yuka mugamiti ayeto choa afa na afa restaurant ya kari tiara Kaimbo ato kuira watu to kwenda ndwa
Nedra wani ndo kwenda. Watoto wamewa na tudio kuita. Tena imani yao kaimbo. Na kaimbo. Eto watanira mporo bwate zoko. Leka na ando inje. Leka otwetera alimo, otwetera bakazua ba Nairobi. Eta abaisi abiasara ba Mekindori. Na ikandra uwa. Eta anto ya baba reo. Tiba ba kwazitira. Kai Nairobi bare bata kware kura. Twararero kuzetera tuko na motenya. Atu tu biashara. No karango abo. Uwa tukuromba na iteyo kinene. Tutikwenda andu andene mugario market. No gaeta mwananchi o kawaida aringanithwa. Ugethera mutongoria mwenzako utiwitwo mukonsoti manto ya maendeleo buraya witana mbere. Ugaya kuria raia. Uthiba urito kaimbo kuma weruni na kubera kithira kakura na thirikari na thirikari ya county nonto kaimbo no mbecha kwithira kira biashara baba komba kwithira bakire ogoti mwankara thoko ekara ikikomba kwithira ga kom kiri mwaka yumwe na meri 6 Bukwandro kuria antunara watura tugaitare akwandro mbere zote abantu ijinga itomenye ane mwaro yabo ekure kimana ote amanto ijinga no rwame no naiwo watura tugaita ene tuwere ote amanto ijinga no watura na tarere bo onto kwa mwisho nabu akariba mekino niga mwere momero ure atire momero ure kelike kire ndagite atake bya koga kelike ndagite atake bya bi enru kelike za uno kangi buru imborie mana yake yare ko endere to muntu ara no terio tethia ni no ambi atwato kwandro kwira oke akondela buendelea baba aida kuiga tina chume kweri report na Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wa Thirinja Bwega Adams Muturi wa Thirinja no ntubari botinu na kikundi kia Ro International kumanante chigembe kile kinambere kwa Kibu Mageria na kuinambere kwa bakirombera ndiguru yetu ya Kenya. Mwandiki wetu ande tumureri waba nawe na ripoti ino. Ni mangiri jantu bomete connection de baigembere katikati nerutene neloku makiengu kawiru kameruru kibukona amwena athururu jene baria baikinyitie kibalinda giki nontubo thithia maromba Katugeto na mbere kuromba nya twi misi yetu kinye gitarira Danieli arombaga ai kuromba arasia atakurara cyo kuri ya nyoni ararega nyama cia munene ne kande gura Babiloni ya umbere kuma ukombone na bareta waka kiuru kya Jerusalemu ne katugeta na mbere wakira murungu nya bioro na gukiria murungu munene mono Akristo baba bale kuma ikundi ne mwanya bairinganirite bakathithia gikundi kimwe gikumenyekana jaro international groups na ndeni bejite marombe ne kenda bakomba kurombera nthiguru na kurombera kinyamira kuromba maromba ja maingi jara komba gutethia nthiguru neje turombe ntuko fote iranje Yesu Kristo anyamarire Rwanda nekenda aumbotoria maerio kile ikunivia tutimanete aja akwena wana biashara alimbamira nyanzo wanda baba itabiashara cia thoko kumana korona yejere ando bombe kunyekile kamono na olo kana na geta kwa mpanga na jimbe ko jare mpanga obwo anje biashara ndo biashara ko banyikete mono familia inyekera no twanya bya kure antu bakora nampara no tawkidi atua ya ko mimara motona musana yo to tumotona ndo siasa tumote dirikali njakere metwe totoma ojo ne siasa trome mulungu mulungu kenda tumakona anse ntuki mbere aliyetombe kwa Pastor Spora de shale ndi wa gikundi bya ndambiro Roy International Group itujuketie kanya kurombera mira yetu kumarira mira ya retere thina tona rira ndiguru yeja ugwati utege ntukingi kimba kumba ndiguru murungu mari wa ikundi byo tunature tusinge ntukufote na ntuko ya fote twitie kirimene na niona arwa twikirimene na itugwete kirira twikiririithie mwathani njara cietu mira ikona webero na nionete webero kuma twambiririe maromba chacha mira twigitwe ni kona webero no tunye president wetu tukugwa na migwete na itukweregira ke mwathani atecoka na nyuma kairi ikirimene kya murungu kira kijikene jadanga are antu bacitete na nikenda bakomba kurombera nthiguru ije yetu ya igembe bakiaria ipolitie thirikari nikende komba kumenya ikundi na bomba kwithura bakitethia ikundi bionthe o arabia ruma gutina mbathu ikwithirwa turingiromba thirikari
yombe kwithwa igitutethia gukurukira ikundi bibietu bia Roy International Groups. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamili ya Igembe mawa Bwega murithi wa banuntu bwa riboti ino na bwakari na arante cia nkando bori bethe tubakinambira kwa bakibu magiria na gutariria mathina maraba ukurukira. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nwena wa riboti ino. Akaribaga nkando ereri wa ndine ya kibere cia bori ibotariria mathina kathumba yarabacemana ciayo kiri urimi bwo bakiwa mbolea kuremete onekana ngabaeta kuraya muno micoa tita ria ko Faith Kendi na inde mana ikwaci na mpempe na mingau thina twina yake ne fertilizer turigira kuraja na twagira turithirie kiume tutiumiona marieto mbito mugira ukari wa ntura ici ya kando na aswa muno murimi wa matunguru mboka igwachie bibio mendemete muno na challenge yatweneo i challenge ya batresa muno ara tukumba kwithira tukiuma tugeta kuraja muno kuchwa batresa thaici tukwaria kiumia kionthe imbithiritwe kiumia kithiru ngeta Isiolo na kwa Sirio tauni kuria mbithiritwe urithia muraini jo munene ugita runene ukethira ukiro batresa utio ni irathirire ni nkwaria mbitagwa Eneri Kimathi mukari wa Gakando na ndi murimi na ntureje turima igwaci tukarima mingau tukarima ntubuko na matunguru na mboka lakini thina iria twinio mwankana ndi itobika twarimira bitina beteresa nabo bagitariria yamo ya mathina yarabacemana ciayo rira betite tibu gucwa mboleo bariua itukura thina muno ria tugwita kuraja gucwa batresa nuntu turita tukethira antu banara baingi muno tukaremwo kinya gukinyira kuria na ringi tukagainya buru ina ci ira tukona tweta kuraja ingarama tugatumira ngarama nene na gutakanya getu tutimindene yetu no tukona iti nene muno fertilizer ni twerete thina ya kurigaria no tukuma aja gwita Isiolo na tukugira na Sirio mbondi ya Meru turita tukathiria ntuko ithatu ugwitite kugura miuko iri ukarira jumo njirene jukathira last year ukaja kuthira batresa yo kwenda goti mbombe kinyaniria na rero mbareo kere thirikari nene amo na thirikari ya kaunti ni kuwatanira no bacokeria nchuku embolera iria kwithira iri kirua bakiwa ya batethia bunene kunisha ngarama amo no tielo rimi boibo kinyanira bura kwagirite indi to boromba ito thirikari bututethi no ije yakwi wiso ya kaunti kirua no turombe butu aku au tuletairwo store iri kirua yatutethetie muno igitare ya former governor na itukuromba kaire kiri governor wetu mweru uria niwe mutumantu ithinkia ituringwa ni kiao wone arimi ba Kibirichia arimi ba Nari na matura ya riurukite aja kwou itukuromba muno aswa MCA wetu naranirie na mutuma governor Sirie chechokeria kaire ngugi na kinya MP wetu bwana Rindikiri tegere ni ura Sirie je nuntu mantia ba tres ya national government na ndi na Sirio na ituje ni county je store aja so ba gwatanira tukona ba Teresa na tukomba ikore mabwega tuchiokiria turi ari banini na nyari mbara bachiokire tibe beta takanu twinda no tukwenda ba Teresa last year turigite kwithira twina store je twiri aja ya Buri East na ni atutethetie muno ria ba Teresa ri tukirua na nga season yeje onto bubu tiromba ukarika na no ntu ituje thirikari cia county ciombaga gututethia na kureta fertilizer akuye na arimi na riu ciajite store yeje itukuria thirikari ya county gukurukira ngavana wetu mweru mutuma ntu ethinkia tugeta iguturetera fertilizer akuye store yetu ekirua tumbe batu arimi gwita bwega Kiripotera Meru TV kuma Kibere cia Buri mbita wa Mwende wa Laibuni
Ibwega mwende wa laibuni nuntu baribotinu na umuji umwe kumanante cia nthunguri bethire tubakina mbere kwa bakiromba ntu bawendi bwega na kinyatu ongoria utigira tubakwina mbere kwa bakibatethagiria kumane na gumubura bethire tubakina mbere kwa bayikurukagira na arende antu baba bethire twe bakiuga na antu ba mawathe na batina kainya ga wicwira mwandiki wetu wa Ndeto murimi wa mbogo nawe na ribotino na njira y'inkinyaniriku baba ukuona bari baire imuntu na mwekuru wake kuma ntura ya nthunguri ira iri wandia magumoni ndeni ya gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe bara bonthe bari baire bari na thina ya metho bari ana banini nontu Kelvin Muthomi aciariwe mwankani wa 1997 indi mami wake aramutaka wani arojo isusu wake ura amuririre kwa mianka imingi nyuma yake wanwe gukua na kumutiga atari na muciari kwa kulingana po ambile we Nitaka na my mom. Nitaka my mom na my father masiokile ma divorce. Mako divorce. Wambele ni ambosira na ukawani ngine na pone nabo ambosira ni na meli kenda. Ambosira kawani. Akombosa lakini asio kale boni bo ambilia kundela. Kuringana na Kelvin ni ati metho make mambirie thina ari munini mwankani wa 2007 ara maurire monthe na gutiga atakuona nwambi wakindela gogu metho ni boni bo mambirie thina mambiria kuthia kapora tukagenda no hospitali nkoliga tuthiete twathie mbukoni ndeno akathia kalumwa ndawa so tukisa kumenya baadaye kumbe metho ni nyamwelea ni njeleria no ya malesaga mathi makiola kapora ema ikinya bantu 2007 wakisio kalu seti kinyiba kapisa twekale wotege ntu nenkiona ukinya class 2 ogu metho maleta buthina bururu atwekale na gaseti kale na ena ko kanini kakuthira kapisa wana mwekuru wake ora bakomanire cukuru ya ntu bara batakuona akiuga metho make wana momari na thina ya njereri ende we na tigere akionaga banini. Mimi nataka support for operation for eyes. Niliananga hospitali nikafanya operation mara 3 na hiyo mara ya 3 nikaambiwa nitoe 40k sababu wazazi wangu hawakuwa na uwezo. Nikasema acha tu nivumilie hivyo, Mungu atanisaidia baadaye. Mimi nahitaji support, nifanyiwe hiyo operation ndio niweze kuona niweze kusaidia familia. Kuringana na gikundi kia Mwonge Range Humanitarian ni ati kuma susu wake agukua atigirwa agikaraga nyomba ya nku wake hinde arauma nyuma ya nku wake kunika kuguru na gutwika batikara bari baire nyomba imwe na ikio hinde akaraga nyomba ya gutethwa. Turita humanitarian twekarire nthi twauririe bora tungimutethia kwaina mumemba mwe na nyomba auganwa ma host for a while twita gikundi tukiciragia bora tungitethereria family no ya Muthomi mekare wega nibo twakamire na solution ya kumutumira nyomba riu ni tubangite fundraising ya tariki 13 twite community na well wishers. Kelvin Muthomi ni bride na Jacinta noe ena challenges cia metho ina merire ni okay ma muhosti riu ni community etethagia this family ni Muthomi gucae blade na Jacinta noe ena thina ya metho. Kelvin akiuga ibaruthite arambe tariki 13 mweri uyu kuona kethirwa bagachangirwa mbeca baka kanyomba no kanini no ntu bari na kithaka gia gwaka twamanĩrie twaciũka twagia kaboy aka tawa Timothy Mugendi ina tutogana kethirwa twina kamboy na tutina uwezo atutiganiria tugakaumiria gekari ugu Ngai atutethagia no tunikona antu no matutethagia kwina bantu tungia kanyomba kwina bantu tungia kila nyomba batige gitepo nikia kwa gitepo bantu bakwa kapalepo palepo Kristiana mwana wetu ageturia kwa nuko tukamwela kwa nune ameta theno akina turia kwa niko twana ndori kwa boto ngimuciokeria ara ende barutite mbeto kiria na siasa mwana antu bawendi bwega kuhibumeria na kubatetheria kwa kanyomba mwana kurigitwa metho mago nione kupoya waponze muntu akiegwa sauti eno tafadhali tukupoya tu utethio mu twina lambe tariki 13 mweri uyu wena akiegwa le Sunday muntu pale onde
agotwegwa nitukulomba support yanu Sinta ni akwenda support ya athikuruthira operation to atu call upon the leaders ma intervene ukinya na nyomba inu makwenda tupote kumakira as a community na muntu wonthe uri ukubururwa ni message ino acia tutethererie tumugwatie tutumire muthomi nyomba nikenda nawe iguca kata muntu nuntu ithani atuonetie bara tungimwigirira nyomba yake no mabinya nimo mativo. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ibwega murimi wa mbogo nuntu bariboti enu na njira enkenyanire kuno MCA wa mwathi ni athiretwo kinambere kwa Kebu Magiria na kuonaniria kurega kubanirwa wake kumani na wamba bwa ng'ombe burabo ithiretwo kinambere kwa bwite barekia nterino na arende athiretwo akionania kwinyirwa nuntu bwa untobo. MC Mwitonga nawe na riboti eno. Nikiriro kia MCA wa Mwathi Ward aria ombita kwithirwo agikaira nuntu bwa antu bawe kwithirwo bakenya marua no amba bwa ng'ombe kuiyairwo gita rionthe kurathwa na kunyamarua na rombete otethio kirindu angicha thirikari nikenda akomba ikombo mutethia uika nkedi muteri wetu wa mwathi ara onthe ari ndi mwepole nontu mwathi wenthe na uri maitha mwanka kaibwa chenga antu ba mwathi juzi ya ng'ombe weta ntuku ithano ithia tene bethe mukuru ntabu mundene mukuru ntabu arathori sasinya ndake njimchombu ya arathwa ndime musentabu ndambethe musemanie no tuku Mero ndari ngwathimu ndang'ang'ana noe etabora kwa tona abwithwa matibabu Mero level 5 watoka na nye tandatu ang'ang'ana na kiakiona mwanga thaya sibitari ng'ombe cheta cia matichi anjimsi matimbe na ndi matichi etengi na chimpare au ng'ombe ucionthe kintu gaki undiaria ni ng'ombe ikuita cheta Samburu arache ukumua cia turuinya ki ng'ombe wefte lakini 46 thirikari tuete gomba kwambe kiuria kethe iku ng'ombe iku wategana cia wategana ndene ya Samburu county nimbi biotuma ng'ombe arache umainyire kuma 46 ni aya the following day ubara ringi batoka boya ng'ombe ingi over 50 over ng'ombe 55 na sio bawe baita cyo kuma ntore no wempare ira chamberi tasoka itironeka mukuru bakoraza mwana bakoraza no mantu yabu kinya myunde tekurieka oikambue o kili president na deputy president wetu Kithure Kindiki Duru na ayumbi betu batongore tu ni muyumbi wetu TJ na bile kinyedingiri adicha kokasi yao ayumbi musemane yawa linda to ba commit the president. Let the first agenda yizure kini bukiarira cha security na president. Uteweti nambere buone kabila security. Na inyato tuata nambere hata tukera vanga wawe there's nothing like witi nambere. Nonto security niyo etenja. Security no umo nampara. So, antubamiri batesa kete. Ng'ombe ichitite. Ng'ombe ikudhira. Na dira ayumbe baba prepare mipango ya manto ya Mero kana kuendelea kwa Mero kana progress ya Mero uteyo buru nangu kwa the president and guess wa Kindiki our vice president our son who knows well manto ya Tipta. He has been in that dogged
kintu o mwaka kana less, lakini the first thing to talk about Kinyariraji ayumbe bagaita go meet the president Pamiro batongori ndikiri na muno tinjei ora niwe uri muyumbi okuma irio ya Igembe North. Please let the first agenda yithurweri kuchokia ng'ombe ira cionthe ciurite na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndithene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Ibwega nontu bwa riboti enu MC Mwitonga na njira inkinyanire kuna riboti enu gatukinya muthia wa maratu kubangirite ogorobwe mundi katha chimwanya nontu bwa kuinambira kwegurikio ni TV yaku ya Meru TV kawithira bamitugani Famines wa Kimathi monaniria wetu wa mathithio ogorobwa imundi ni Jacqueline Makena na rutero rungi mwerekere wetu ni Phineas ithiro no tu bwega.